Siku ya leo tulikuwa na swali ya kwanza na tulikuwa napenda tujue kijana ni nani? Asante sana. Kwa kweli teme yetu inasema juu ya kijana na kazi. Kitu kenye mina furahia kwa hii teme ni kuona hatukuanza na kazi, tunaanza na kijana. Ni kusema kama kijana iko, kazi itakuwa. Na kijana ni mtu mwenye hayakuwa mzee, hajazeeka, angali na nguvu. Wakati ya mtu, tunajua kuna wakati ya utoto, mtu akitoka utotoni, anapanda, anakomala, anakuwa kijana. Akitoka muujana, anaendelea njo anaenda kuuzee. Ni kusema ujana ni moma ya mtu anafikia muumbo yenye iko katikati. Anatoka muutoto, anafika uzeeni. Na hiyo inatufanya kuwa vizuri wakati yenye tutafikia mwa ile nani ya uzee. Kwanza kama tulikuwa vijana wenye tunajijua, ni kitu moja ya maana sana. Juu kwa leo kuko vijana ndio unakutana viko na aje ya ujana na viko na nguvu, me hawajikomporte sa vajene, hawajikomporte sa vijana. C'est le comportement on a mkonsidere comme mzee orwangali kijana. Ni kusema kukua kijana na kuko si mzee mwenye miaka ilishaenda, lakini paraporo na gisi anatumika na anajikomporte, unaona ni mzee meiko sa vile kijana paraporo na venye iko nafanya. En fait, hawezi tusema tu tuko vijana kubure au mkusobeka au mandevu, hapana. Lakini paraporo na venye tuko tunafanya njo itaonesha kama tuko vijana. Ni kusema wakati ya kukua kijana au wakati ya ujana njo wakati yenye Mungu anatupatia opportunite presque ya kufanya biote mu maisha.